Biyag Di Tao. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Baro manan nga episode ti drama mi itawan ay patangatang mi. Ngam sakbay na, kablawan tayo pa the Ma'am Susana Gander from Hong Kong. Kasamatan ka ni Jane Valdez, ni Michelle del Rosario, watching from Malaysia. Kasamatan ka ni Reynan Latawan. Intay nga ro denggan ti episode 177. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Kasano iha, itulod na kaan kini Papamidya Manila. Wan, mama. Numabalin, di mi kayat nga umatayo ka. Ngam ijay mat nga minti kayat mo apagadalan. Ma, di kay agdanag. Uray ije Manila ti pag-eskwela, Igaud ko ti agadan. Sa paila kumatatong palom day tanay bagam iha. Wan, mama. Promise. Agadala ka na imbag. Makaturpusak iti kayat kong alaan. Kan nasing puwetakmet nga anak yo. Huwanan, o sige iha. Palubusan da ka, gaputag talag kami kan ka. Thank you, mama. Una yan, ang naglailo to'y anak ko. Iso adida ka mapagkadkadan no da iti adakitawam. Gapo iti kasta agalad mo. Agyaman ako unay, mama. I love you. I love you too, anak. Naimbaglaangan. Tanam-am mo ka apadak anaga po iti norte. Uray siya, Clea. Maragsakan ak matanakam amukan ka. At least, saan taon na amay kawa? Wan nga ron. Adan to pa'y siguro dagiti maam-amuta apadat nga Ilocano. Lakit di Gaputa adumot dagiti kailyan tayo akayat dati umay agadal diti Manila. Wan fe. O ala, awagan kanto inton malam. Kalpasan ti klase ta. Tainta agpasyar. Kakaiso na Sabado inton bigat. O sige, Leia. Kat inton bikat, agpasyar tamat laang. See you around! Nabannog ako na magmagna. Isong agpalami istapay man. O sige, Leia. Nasakit mo tang tisakap, kabuti ka papag na. Sana bale, nagatang tamot ng dagiti ginagara ta dito'y mall. Wan, agorder takit din iti kananta. Tani, agalas 12 matan. O sige, tani mabisinak matan. Ala, agordar ta nga rodan. Nalpasan ti klase, Leia. Wan, o anya, agawid ta ka din? May samot a building ti ayan ta. Isong aggidantan nga agawid. Mabitlaan. Ang daurayan ta. Ha? Di ka din nobyo? Basta, mabitlaan. Hello? Mabalenti makiamam mo? Sure! Amamukan, Chris. Iso asikatiyam amok titi friend ko. Chris, iso ni Leia. Leia, isumot ni Chris. Nice meeting you, Leia. Same here, Chris. O sige, tap na makapagamamu kayo na imbag. Panawan kayo pa, ha? Urorahin na namin tinobyo kay Jabanda. Have a nice time! Ni, naglukon ni Fe. Pimanaw matan. Sana bale. Adaap mo takan buwan. Awisan ka mapanitimay sa restaurant. Tapno makapag-istorya ta na imbag. No, okay lang ka, Leia. Sige. Sikati makaam mo, Chris. Ay na, pasensya kan ha. No pinanawan kayo kan ni Chris idi kalman. Okay lang, Fe. Amom, taga Cordillera gayam ni Chris. Well, Kat, kumusta nga iti date yo? Anya, date na dagos. Kato na. Ay na, tapno amom. Idi pa'y laakayat nakaamaam mo ni Chris. Ngam idi lakalman anadan iti gundaway. In fairness, panag ko na nasingpat ni Chris. Kan guwapo. Ay talaga Ay, nawanlat nobyo. Shakti mangaram kan ka na. Nga uray babayak. Isa di mon paluspusan magaram kan ka. Makitan to, Fe. Siyempre, amon mi pa'y mata anaimbag ti tunggal maysa. Kan rumbang ati panagadal tayo ti pangpangruna tayo. Walaya,
Kas kanya ka, adan nobyo. Ngam syempre, adal pa iti kang runaan. Diyak kaya tamadadaal ti arapaap ko. Kan arapaap dagiti dadakkel ko. Rumbang laang, fe. Igaid ta ti agadal, tapara matlakad at aday na. Kaya't ko amang monita. Noon damot lanam-namak ang kalaya. Masansan ti panagpuyog ka, Chris. Kaya't naasawan, at damot riknakan ka. Agyamanak no kastalaya. Kunaklakid din. No gayem lang ti pangibilbilangan kanyak. Sa anak asumurot no day ti awisan na, no awan pa nagayat ko kan ka. Ikarek. Di kanto agbabawi ang mga ayat kanyak. Ket si kanto ti babae nga ayatay. Sorry mahal ha. Diyak na ibagbaga nagaplayak. Ken nagiksamak iti PMA. Anya, Nakapasak. Iso ngayon to no maya bulan. Agpabagyo akon. pingita lang ngayon bagang. No, kasta, saan ta nga rudin nagkita ka na yun? Kasta talaga ti mapasamak. Ang aganos ta. Kasla diyak kabailan nga umadayo ka, mahal. Aganos ta pa lang. Iso agon dawayak. Taday ti mati pagismak. Tagbalin as soldado. No, mabalin. Diyak kaya ti makinobyo. Wano makiasawa iti soldado. Wano pulis. Taado ti mangibagbaga a babaero da. Di ka mandanagan. Saan nakakas ka takwada? Kas na ibagakan kay din. Si kalati ayatek. Ken si kanto lang ti babae ti biyag ko. Saan nga amin a pulis wano soldado. Ket kasta? Talaga adyak kumakayat nga soldado ka. Ngam kapot ay ayatan ka. Sige, palupusan ka. Suportaran ka iti dayta a desisyon mo. Ket kumusta mat ang tinobyom? Manipod simrak ijay PMA. Awanan ti komunikasyon mi, papa. So, apanak nalipatan na ko. Mawatam ko matinobyom, tatalaga kasta ti agadal ijay. Ado dagiti maiparit nga ramiden da. May saan ti panagaramat iti cellphone. Owan, papa. Kunta kan na kanto na ijay, dumapalumusan danton nga garamat iti cellphone. Isungaw rayam. Kabarbarumat ang number na ito eh. Sumbat. Hello? Kumusta ka mahal? Chris? Well, siya. Oh, agyaman na. Takalpasan team ng abulan. Nakaawag ka matlaangan. Okay ang laang. Sika, kumusta ka matan, mahal? Okay, aklam dito eh. Pasensya ka na. Tay kala mawagan ka. Masapol nga min asurutan mi dagiti pagalagadan nito eh. I miss you, mahal. I miss you too, mahal. Di ka madanagan. Maawatan ka. Kanayon ko mga gananad ka dita, ah. Well, oras si kamat. Agan-anad ka na yun. Basta laglagi pa ba? Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, Chris. Oh, kumusta kayon ka ni Chris? Imawag matlaangan, fe. Wow! Isumat lagayam amayat ti aura minta ha. Siyempre, agasom nga'y kalpasan ti innom abulan sa laimawag kanya. At least, kampante ka matan nga day tinasaya ata ka sa saad ti boyfriend mo. Wan, kan nagsoblin iti sigod ti komunikasyon mi. Ay, kat nasayata na kasta. Kunak idi no saanan nga umawag. Akas na awan serbi na nga adda boyfriend ko. Tanabayag nga awan komunikasyon mi. Wen takas jacket nga rod ang nag-eskwela JPMA. Ngamita, uray kas lalimala ang aminuto ngagsarsarita kami kat naragsaka kon. At least, makasarita kon iti binulan. Ay na, maragsakan na para kan ka, friend. Hello, mahal. Kumusta ka ditan? Okay lang, mahal. Uray na rigat. Ngimanusak.
Adamat kay di dagiti gundaway nga enjoy ter aramiden mi ditoy. O sige, ag-enjoy ka lat tangarod din ha. Well, kasta talaga mahal. Basta laglagi pa makanayo na sikat ay ayat well. Sikat ti pinaka-special iti biyag ko. Agyaman na, mahal. Umadanin ti pa nagturpusyo. Saan ka di? Nakaturog mo tan. Ay, kaasi mati kayan ayat ko. Gapo iti bannog na. Naiturog nan. Ay, idapag man laang ti video call me. Kaasi mati kayan ayat ko. Ha? Chris? Siya nga Roda. Flowers for you, mahal. I love you. Thank you, mahal. I love you too. Sinorpresa na ka. Jack, impag-aro pa makaawit kan. Iso nga Roda di ka ninawagan tapno surprise. Nasum ka talaga iti surprise, ha? Manipod ita. Roda pribilehiyo maipay ka na kami. Kaya't makaawid ak. Jack to agliway amang sarungkarkan ka. Leah, will you marry me? Yes, Chris. Agyamanak. Iso nga umay kami to kadag iti dadakkel ko iti balayo. Tapno matulag ang tikalay sata. Wen, si dadaan kami amang pasambay kada kayo. Kalpasan nga ro ti misyon nyo iti Negros Oriental. Isunto ti panagkalay sayo iti anak mi, Chris. Wala na. Tapno mangrugi kami matan iti bangunan mi a pamilya. Iho, awagan na kami ni ti mamaken, papa. Tanak na kamatan. Sige mama, papa. Maragsakan kami para kada kayong anak mi. Agyaman kami, mama, papa. Alang nga ro at tada kaminton kada abalayan ti makaam mo amang isagana para iti kalay sayo. Kabayatan ti kaadam iti misyon nyo, Chris. Idi, kunak anagrigat ti long distance relationship. Gaputan na bati ak idi nga agis eskwela iti Manila. Kat adamot ni Chris iti PMA. Ngam, nagrigat gayam ita. Takamang ti armada ni Chris. Manmano nga umawag. Takunan na apasaray adda operation da. Ni Chris. Hello, Chris. Mom! Di kayo kumamakmaklat! Ngam, kaya't may kaipaka mo, ani Second Lieutenant Chris, kaya may isa ka nagiti nambos. Anya? Kabayatan ti panang itulog na ka nagiti reflux, ma'am. Saan? Saan na po na dayta? Lagi ito ni, ngayon tayo ni Chris. Imawagit lang, tapno may pakamukan ka, ma'am. Sana, tapno maamuan mo, tagit ka na kala. Saan na po na dayta, sir? Ibagayo amang rabraba kayo na. Sorry, ma'am. Sabay nagsat ka angas na. Naibilin na kanya, ngay pakamukan ka, noon naman tinapasamakin ko na. Saan? Kasanon tinatulaga na kalay sa amin. Kasanon. Nagsakit. Nagsakit ti kastoya na pasama. Agnanayon ka dito'y puso. Mahal. Di kanto pulos malipatan. Iha. Angan ka kumaurin pasit lang. Tapos sana may raman. Day ti saklunog. Papa, awanan. Nadadaalan ti harapap mi ni Chris. Kasanon ti anak ni. Tigagda nagtada kami mayat ka ni mamam. Maladingitan kami mayat. Agam patib keram ti pakinakam mo, Leia. Ron anak, umay kan. Adan ti school basyo. Umayan, Mami! Bye anak ko. Bye, Mami! I love you! I love you too anak. God bless you. Thank
Thank you, Mami. O sige, lumugan ka na ko. Napanan nag-eskwela ti apo ko, Clea. Wan, Mama. Ay na, kasla ka ano laang edi maladagan ni Ronron. Ita adan iti elementarya. Nagbiit ti panaglabas ti panawan. Wan nga rat, Mama. Saan ana pupuutan ti panagdakkel ti anak ko? Leia iha. Apay, awan ka din ti plano mamakiasawa pay. Ubing ka pay, kasapulam ti katakunay-nay iti biyag. Tapno adda kaduam amang padakkel kin ni Ronron. Enton awana kon ito'y apyag. Basta lakit di pilyaman na imbag ti pakinay atam anak ko. Tanarikat ti mailawan. Mama, awanin iti panunot ko dayta. Ha? Ti anak ko laangan ti pangituunak iti atensyon ko. Umdasan aragsak ko ti anak ko, Mama. Ay, ala kat addakan ka dayta anak ko. Desisyon mo dayta. Kat no anyaman dagiti pakaragsakam nga arabidan. Namnamaam ti kaaddak amang suportakan ka, anak ko. Agyaman ak unay kada kayo, Mama. Gapo iti kanayon akaadnayo iti likoda. Patpatgan kayo unay. Patpatgan kamat, anak ko. Da kayo, iti apo ko. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Nga masapol nga agbalin ka natibker, tapat check nga dapay napinta sa plano ti Diyos para ken ka. Nulakit di takumpet ka ken kuwana. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Hello, good morning, good afternoon, good evening kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti parumanan nga episode, kablawan tayo payman ni Chris 5, kastamatan ka ni Maricel 5, kan ni Evangeline Aquino di Talungog, kan ni Rohel de la Cruz. Intay nga ro dandangan ti episode 186. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agawid ta ka din, Tata. Madamdama anak ko. Tagda pa urayan ta. Paumay ka nun. Itulod ta pa iji balay da. Ni ka di man nun antihana ti urayan tayo, Tata. Minalum nga urayan tayo. Minalumot nga itultulod yu ije balayda. Wan anak, ta sayang mo ti pagarkila na iti paglugaran na. Iso siyak lang, ti mangitulod kan ko na. Tangkaasi mo Ramon! Oh, ang tatawid gaya man. Naimbagtadakan. Ala, aglugan kan. Ta itulod da kan. Sika nalipatam samot ng tekarim kanya. Kunam nga agbuya ta iti sini italav. Ha? Ay, wala niya. Kasano nga kadwak mo ti anak ko, Hana? Apay no, ipabigatan. Alaman langan. O sige, agawit tayo nga rodan. Dumagas kayo pa iji balay ha? Ta iji kayo nga ag-dinner. Well, no problem. Basta si Hana. Ala, lumugan ka nga rodan. Okay. Agtugawak dito abay mo ha. Kaya't kung amin nga agab-amay ta, bayat ti panagmaneho. Okay. Kaya't ko Wala. Umay ka nga rodan, Hana. Mangan kan asik ha, Meli. Apay di ka mabisin? Kwa, Di mo pilitan o di na kaya. Ang mga nabusugan, bakit? Apay anyat kinan mo aya, Meli. kwa na nang. Wala ni Tata.
Nagadulang harudan tikinan na itay iti balay danaan ana. Kasla mabisbisinan pa laang. Ala, ingkay tinsilan mo no di ka pa mangan, siga Meli. Di nakbuya na kasta. Sige, tatang. Apay, anarabian kayo anagawid. Ada ka di manandang arkilakin ka? Ada nga rod bakit? Amne, inutang naman ng tarkila ko matitaksi. Di ka man Ramon. Ti ko namkit di. Babae manen, tinangarkilakin ka. Isu nga awan man bayad mon. Ni bakit man? Talaga mat. Ay, di ka agararamid. Nagkari ka kanya ka di mo naramidin ti kas iti naramid mo iti kalabas. Kinunam ngagbalbaliw kan. Huwag ka di. Jakmat nalipatan day takit. Bakit? Ipalpalagip ko laeng. Tane, minalamot lang nga ada mangarkilakin kan iti libre. Ha! Di ka gararamid. Agam amutan. Ammo kun ti style mo. Meli, ibagam ti agpaiso kanya. Napanan nyo ken tatang mo iti rabii. Apay anarabian kayo man na nagawid. Kuha nanang. Ibagam ti agpaiso, Meli. Di kaglibak. Pangaasim, anak ko. Kuha. Di magas kami iti balay danana, ana. Ta intulod mi ngamin. Nangan kami pa ijay, Ha? Asino ahana dayta? Jak kumakayat nga ibagati agpaiso. Tadyak kayat nga aga pa kayo kan ni tatang. Jak ngamin kayat tiraramidin na nanang. Ha? Anya nga aramidin na? Nabayagan nga itultulod ni tatang da dya babae iti balayda. Kat very sweet da iti tunggal may sa nanang. Anya? Isuti ko na ti anak mo! Agap pamaninda nanang kan tatang. Tibain, Ramon. Unak tubay ka. Apay ngamin nga sangag sarsatin ni tatang agbababae. Babae ka na yun ti pagapapaan da kan ni nanang. Awan ti nung aramid mo. Abot-buti nga tunggal aga pa dadag iti dadakkel. Awan ti aramid mo. Nanang! Gusto ko man! Ramon, agpagpakaasi akin ka. Agbaliw ka kuman. Tapno awanan ti panggapuan ta nga agapa. Maasi ka kuma iti anak ta. Isu ti maapektaran iti kanayon apan agapa ta. Ay, Saan tamat nga agapa kat? No idjamon ti panagbababaim. Amangan no maadaan iti sakit ti anak ta. Gapo iti kastoy nga aramid ta. Awan lakat agapa ta. siga matlat mga abakan niya kat, Mari. Kas iti kinunak. Saan ka nga apaen? No saan matla agapo iti aramid mo? Ti kinababaerom. Sige, bayam, tapilitak tagbaliw. Kas taman ti imbagam idi. Kunam ngagbalbaliw kan. Nga makaduming gulat na palabas at damanan sa bali a babaim. Saan itan? Bayam, tay karigata kong tagbaliw. Idya akong tagbabay. Agkidamak, nadamakitak a babay. Tapno saan akon amasulisog pay. Ay, dayjayon ti taksi ni tatang. Inak agluganan. Taba, Magbanglo ka talaga, Meli. Agtal na ka man, Ramon. ala, sa bali manon a babae iti kadwa ni tatang anak katugaw iti taksi na. Tatang, agawid tayon. Nay, adda ka gaya man ako. O sige. Umega, tay palugan ka kin ni Rudy Apada ka driver. Isundi mang itulod kan ka gagawid. Agbiyahayak pa ngamin. Meli, di ka man nagipulong iti nama. Tamusan kami nga aga pa, okay? Tatang, Ano na? Umega, bayan da kontemplete mga gawid. Agpaitulod kan kin ni Rudy.
Apay ngayon sardeng mo ti taksi, Tata Rudy. Amo ka mabisin ka. Iso ngayon tapay mangan. Ha? Ay, saanan tata? Nakababain mo't. Ay na, di ka kadi agbabain. Malasan ko. Ala, bumaba ka. Tinta mga di sa restaurant. Sa akin to itulod gagawin no madamdama. Dan. Sige. Da kayo ti makaamo, tata. O niya, nabusog ka kadi? Uwin tata, nagimas ti inorder yu amakan. Agyaman na ka? Di ka biyaman. Tapno libre kan tumalin, Meli. Nakababainan, tata. Di ka kadi agbabain. Agam amo kami itamam. Isong awan tarong mga pagdanakam. Takasla anak kami tin, Meli. Tata, Ewan gayam. Ito, kwartam, Meli. ne, apay ngay kanda kiti kwarta ngay, tata. Sana, nakababain. Ala, Jane. Awata mo, Meli. Tulong ko kang galeta. Allowance mo, yes, kulano. Alam mo. Kaya itulot ka niya balayo. Balasan ko. Sa bali man na babae tinakita kakadwa ni tatang ni Jailugan, nanang. Anya? Ay na! Talaga nga awan pa nagbaliw day nga ma'am. Ha? Baybay amon. Nauma akon amang bagpaga iti amam. Iso abaybay amon. Ha? Aklon naklatan tigasat ko. Talaga siguro agasat ko ti isuksukat ti asawa na. Talaga siguro akasja yun ti ugali ti amam. Na ito lang nangaminan ti kasjay nga aramid na. Nanang, Aramidin na latan ti kay kayat na anak ko. Makaamon iti biyag na. please, nanang. Saan kayo kumangagsina kan ni tatang? Diyak kaya tamarak-rak ti pamilya tayo. Anak ko, Isyak matiag pagpakaasi, nanang. Di mo sinsinaan ni tatang. Tadyak kaya't ngagsina kayo. Ngagsisina tayo. ipagpagapukken ka anak ko. Isu adi ka madanagan. Saan ko asinaan ti amam? Nukasta. Adamanan pa na, bravo. Wan, Mang Rudy. Atay tulod ka pasahero. Arkilan na. Iso si kaman pa ti pakiluganan dyan ako. Kaslamok man ang tipa pa naman, Ramon, pre. Tagtagari ka dilatan. Lalaki ka. Iso nga amok ang maawatan na. Ala. Di mo pa kadanagan dyan, anak mo. Tasya akong di makamamang itulog kang kuhanay dyan balayaw, pre. Mili, agbusog ka. Well, ibusin ta amin in order ta, ha? Untata. Nabisinanak ang naggapoy di pagkadalan. Kasta, makan kayo tato. Tapno lumukmag ka, nakutong na. Diyak kaya't ti lumukmag, tata. Mahit lang no lumukmag ka masit, Mili. At pumintas ka man. Ay, kasta ka di, tata. Wen. Gayam, ada ginatang ko rilo. Nakita kami nga warilong. Iso ngayong gatangan ka. Ha? Ala, nakababainan ka da kayo, tata. Asa pulam da ito, iya pagkatalan nyo. Na, isuot mo man, takita. Sige, tata. Uy, eksakto kanyak, tata. Wakto, matapagbagay mo. Magustom ka di? Uwan, tata, nagpintas. Ha? Ay wanam da ito rilowan. Remembrance mo kandak da ito, Mili. Uwan, tata, kat agyaman nakmanin ka da kayo, ah. Awan na nyaman na, nakaong. Ken, kwartampay. Ha? Ikandak manin iti kwarta, tata. Well, tapno at dapakit manin. Di mo latan ibagbaga kadatatang kailangan mo nga ikan kay ti kwartam ha. Kwartam da ito di makalawas.
Ikang kanto man no may alawas. Meli. Meli, apay anarabyan ka man na si Mangpet. Nagapuan man na ya. Kwa? Nag-practice kami dyan school, nanang. Practice iti? Practice iti kanta. Ada ngamin program mi into next week. Awan na. Alas 11, tirabi eh. Grabe mo't day ta practice yun. Apay, rinabi iti pa nag-practice yun, Meli? Un nga, Rod. Apay akas lapag duwa-duandak, nanang. Ha? Apay, ti amoyo. Agbulbulak-bulak. Nag-practice kami, kunak lang nga, Roden. Meli! Kasarsarita ka pa ilang! Meli! Mga payakas jay matan ti pa nagsungsung ba't ti anak ko? Okay, honey. Bye. I love you. Talaga nga awan ng serpik nga asawang Ramon. Kaabay nak dito'y kama. Ngam nagturad ti rusok mo ama kisarita iti babaim iti cellphone. Ay na. Di ka pala na iruam kanya kaya, Mari. Masit pala ti anak tayo di. Kastuyin ti aramid ko. Kanda mo mad. Asipod baruak. Kat agrurutap dagiti nobya kiti. Sana ya. Awanin limod ko ken ka, Mari. Kat no di ka makaanos, nawaya ka ap pumanaw. Saan ka alapdan? Grabe ka Ramon. Basol ti kastangar aramidam. Ay na, basol no basol. Anya nga rod kat kastoy nga rod matibisyo. Awatan naklatta ka din, bakit? Uray, tas ikamot lata ti original. Saan ka mat abang panawan? Saan ka nga isupsukat? Ay na, uray agsangsangid ka dita. Di nakmalapdan iti kahit kung aramidan. Ramon, kastoy ko kadilatan, aging gatinggana. Tiag sangsangit nga agpakpakaasikan ka. Kasi di ka nayon ko nga iba nga bakit. No saan ka amakaanos, nawaya ka pumanaw. Sinaanak, saan ka laplan? No saan lang nga gapu iti anak ta, nabayagan na pinanawan ka. Gamaan siya na kiti anak ta. Di na kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Isungarod ako na, nga awatan laklatan. No di mo kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Nasaya tadakan Ramon. At anang ragila kanyak, iso na rabyanak Mari. Awan bibiyang kun no sa dino tinagapwam. Ni Meli ti pagdandanakak. Ha? Apa ito anak da? Santay asim mangpet. Kat dis orasin ti rabii. Anya? Awa gamit ti cellphone na. Diyak makontak ti cellphone na. Anya? Napnapanan na ngayon. Kanayon ang marabyan ni Meli. Ngam ita ti kaladawan na panagawid na. Makapadanag. Apay akastutar aramidam. Inawagan ti teacher mo. Saan maggayam apod no? Ngagprak-practice kayo ije pagadalan. Ha? Apay, sa dino ti papanam Meli? Ibagam tagpay sukanyak. Tano saan? Kano saan, anya? Abilindak? Pagtalamundak? Sige, pagtalamundak no kasta ti kayat yu tatang. Ha? Nene. Apay nagtangsid ka sumusungbat Meli? Ha? Nukas tamot lang. Agsardeng kalangin nga gatal. Wan! Talaga adyak kayatan di ag-eskwela! Tamabayin ako nga ag-eskwela! Ngamin! Masikug akon! Anya? Masikog? Ang danlobyong? Wan tatang! Nabayagan na? Katiso aka na yun na kamarabyan? Taiso ti kakoy-kuyog ko iti rabii! Anya? Iba gamitin opium. Tagayat ko makasarita. Sige! Ayabak dito'y balay, tatang!
Ni, Rudy, nakaumay ka mo dito yung balay. Uwanta. Tatang, nanang, ni Rudy ti ama to'y inawag. Anya? Anya? Awanan kay tibayin, Rudy! Abang naramid mo taga street ako. Adan asawam, ng ginundawayan tanak ko. Saan nakaginundawayan ni Rudy, tatang? Ada nagkinaawatan mi. Anak ko! Abay at tinutupam ti ada asawa na! Adan pamilya ni Mang Rudy! Nagpuskol ti pa nagropropang nagpakita kada kami. Kalpasan tinaramid mo, Rudy. Pakawanan ako, ma. Jak pagtalikodan ta si Kong ni Meli. Agsina kayo! Talusan! Durugak di asawam amang idarumkan ka, Rudy. Ala, tapno awanan ti Riri. Sige. Sina ako ni Rudy. Basta suportaran na ti anak na kanyak. Agsinatan, Rudy. Nanang, masikugak. Anya? Manan? Apay, asino man ang tinubyom, anak ko? Nakabalod ang tinubyok, nanang. Imbalod day din na minsan nakalman. Anya? Tapay? Natiliwan nga gar-aramat iti maiparit nga agas, nanang. Anya? Kat, apa man na makapagpasngayak. Agabrudak, nanang. Jakon kaya ti ag-eskwela. Isu nga, agabrudak lang yun, nanang. Maturog tamatan. Tanapaturog kong dagiti apu ko ta. Apay ngagluluwa ka. Siya naklagamin kan kamari. Kasta mo iti anak ta, kan ka nagita po ko ta. Ha? Basol ko. Napay gasto din nagtungtungpalan ta anak ta. Nimili nga anak ta, tinagdasalan. Di kinababayro, kiti kan labas. Mari, Ramon. pakawalan ako mabakit. Labiris ko nagitipindot ko. May karik. Di akong sublihan tisikod nga ramid ko. Tadya kaya't tamay tulad na kitapo ko tayo tinapasaran tinana. Nagulunagit basi ka babae na kitapo ko ta. Ramon. Agyaman ak ta naka-Ameris kan. Ay ayatin ka. Isu ang mapakawan ka. Ken no saan ka ang mapakawan, edi pa'y dako maapinanawan ka. Ang yaman ak, Mari. Kat tulungan ka amang patakil ka na kitapo ko ta. Tadakit nga ron ijabrod tinata. Wen lakay. Kat ikararagan ta di anak tayo di abroad. Asapay da kuma, tanakarad ka na kanayon. Ken sapay da kuma, tasaanin na pasuliso. Tapno saanin na maulit tinapasamak ken ko ana. Well, ikararag ta. Asapay na kuma. Tabakasarak mata ni tilalaki, ang mga yatken ko na itinapudno. Kat may bilang lang to kas pudpudnong anak. Nagitapo ko ta. Mari. Abay, awanan plano amakiasawa na ko. Awanan, tatang. Diyak kayatan ti makirelasyon. Dagitilatan anak ko ati pangibukbukak iti atensyon ko. Ken saan mo't lang nga asawa ti mang parparagsak iti may sa tao. Naragsak akon.
taad dan duwa nga anak ko, tatang. Kunakit dinod na amo miya abroad ang nobyo. Adwa ti agar aram, tatang. Ngaman jakon. Ipapas ko kit din ti agbakasyon. Tag subliak manen ijay abroad into umaya bulan, tatang. Oo na ko. Kat pagawalan na ko ma. Gapo iti matingaramid ko iti kalabas. Noon tayo panawan, pinaspasakit hakti nam. Gapo iti panagbababahay. Ay na, lipatin yun dayjay, tatang. Tinapatig, nagbalbaliw kayon. Kat, pakawanan da kumaamo, tatang. Ngamin, nagbali na kasukir kada kayo iti kalabas. Ala, mga barwanan tayon. Wen, tatang. Ket kidawen tayo ti panarabay ti Diyos kada tayo. Tapno nasalun at ken naragsak tayo akanayon. Ijam ti agarami di ti saan na nasayaat, tanarigat ti mabalsan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio, and surat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Good morning, good afternoon, good evening, kada kayo anayat, tamang tartarabay, kadagiti drama nga uploads tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali manan, wano kabarbaro manan nga episode, ti patangatang miita. Ngam sakbay na, kablawan tay pay da Sir Noel Rey dita Saudi, ni Maria Dawil, wano Pawil, dita Benguet, hello ma Maria Pawil, ni Jovina Neve, ni Noyme Palisok, dita Pangasinan, kan ni Natalia Batikan. Intay nga ro dandangan ti episode 178. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Anya, gumatang kayo itilugan, anak kao. Wen tatang. Ay kaya nasayata no kasta. Nulaki dia daum das ngay gatang nyo, paikit din asaan. Wen nga ro tatang. Day tangamin tinagsaritaan mi nga gasawa. Gumatang kami man itinugan. Ngamin, kasapulan mi dayta, tunggal na napatagapapanan mi. Kan no ada emergency kas chay. May word, gusto ka anak kao. Kaya mabalin nyo mo ilang nga ipasada. Anya, plano da Teresa ti gumatang itilugan na na? Wen ka no, Vilma. Dayta mo tagwarwara sa damag. Pangalaan da kumangay itidakkel agatan. Manulaang mat nga iti sweldo dang agasawa. O manay ayamat nga igatang da itilugan. Good, umdas siguro ah. Ay, jaklapat yan nana. Ti kunayo ang mga noag takaw da. Ha? Una na. Nilakay kong tupay amang opisina kat saan ang makagatang itilugan. Isudan tulakit din agar din laang ti pagtataudan ti kwartada. Ha? Isu ajak pa dyan, anadalos ti trabaho dagijay nga agasawa. Ne, adamo tinlugan na nakaparada iji sa ti balay da Teresa. Bakit? Wen lakay, lugan da dayjay. Anya? Lugan ta? Wan, kagat-gatang da dayjay. Ijay kano ili tinapanda ng gatangan. Na. Nakalanda ngay kung may tidakkel agatad ngayong gatang da. Kat gardin mo't la trabaho da. Nakagatang da iti kasta kapinta sa lugan. Kat amumon sigurado ang nagtaod dayjay iti takaw. Ah, wala niya. Kundi lugan da, ngam saan mo't anadalos tinagtaudan na. Anya? Kasta ti bagbaga da Vilma kada kami tata. Ay, nahawain. Isaw tinaybaga ni Lloyd na kanyang idikalman. Anya? Ay, unay matandagi siya nga gasawa. Kasta gayam ti bagbagada. Baybayan nyo latan anak ko. Talaga kasta latibiyag Nasaya at manuno sa anter aramidam ka dalat ta maibaga dagiti tataw itaglawlaw mau. Ay, numakisarsarita ni Vilma kanyak. Nakasingsingput-mut. Ngam kas jay mat gayam ti bagbagana. Di ulat tayo kan kanon.
Tinapatag, awan dakes nga raramiden yaw. Nasabat ko ni pare Orlan itay bigat. Kunamlan asino. Gaputan na kagatang itilugan na. Kunamudlan asino, kabaknangan dito'y ayan tayo. Bay amlatan na kay. Ang mga nibagadan tupay nga umapalta. Ahaw! Iti ka naman. Jack umapal itilugan da. Himbag kumamunobran nyo. Saan mo? Wen nga rod, na para magdaunay. Kunamlan kang hinaan jay luganda. Ay, Bilma, mapan kayo ton kasar ni baby net ni Jay Ilay. Ha? Ay katuan anana, nadalakit di pagluganan. Kada Jay sa malugan datiri sa tarkilaan damang itulo di titatao. Anya? Isumot tinangag ko pagsasaritaan day Jay tersina ni Mari Upang. Kasta ka dinana, ay nano day jay luganda ti mausar oray awan ti mapmapan. Apay ngay! Sa anak nagbibising ngaglugan ijay luganda, anagtaod mat ititakaw tingkatang da. Ha? Una saan, aglugan aklangan iti sabali. Agtricycle tulatan no iso. Ha? Sa anak nga agraraman nga aglugan iti luganda. Ne, dabil mamat nga agasawa na di malabasan tayo. Ay, huwag agpaisyon niya. Abangan dumapanday di paradaan ti tricycle. Iso siguro ti pagluganan da. Ay, ayaba mo na. Vilma! Leo! Umay kay ka DJ Ili? Umay kay di kasaran? Makilugan kayo na. Adda kwarta mi apagpasahi mi Teresa. Saanin anas kan makilugan kami kada kayo. Ngamin, amo mi anagtaod lang data iti saan anasayaat. Panagtakaw. Ang mga numakaipaay lang iti malas kada kami. Ania? Sa bagay, gusto lang tinaibagang bakit. Iti kasta, di da panunutan nga umapapal tayo tilugan da. Uwan lang ay. Kunamlan asino day di at Teresa akun di ayam. Nakagatang da itilugan da, limas tugdan. Oh. Uwan nga rod. Kaslada matanbak na. Urayan bakit? Manulabulan na yan, maalak mo tanjelon ko. Makagatang tamot iti brand new alugan ta. Sana kas itilugan da second hand. Nasaya at lakay. Itikas na, agbaliw ti panagkita da kadata. Nangro na day di at Teresa. Ha? Addan to aldaw na kanyak day di a babae. Ay na. Diyak mo na niya klase ti panagpampanunot na gijeng agasawa. Ay nanak ko, apal dala ka da kayo day. Iso akastada. Saan da ka ba ilan nga aramiden? Dagiti makit-kita da kada kayo. Ay, Sipod pay, kasta ti ugali da nga gasawa. Iso nga amin nakaaruba da, idiadada pa ila ijidaya. Kagurgura da ida at akas dyan mga ti panagong ugali da nga gasawa. kastaya tatang. Kawain! Saan da naragsak iti anyaman na pagnamayan ti karuba da. Aramidin da ki iti amin da. Iti kasta, makadadahil da. Dayta, ti pagragsakan da gijay nga gasawa. Ne, nana. Kasla mayat matantilin na nyo iti day di at Teresa. Anya nga itimpakan na kada kayo. Ha? Madlaw ko ngamin, katunggal ada pagnada. Sumursurot kayo. Awan, sumursurutak. Tangtangdanan nakbet ni Teresa. Saan mo talibre ti pan nakisulsurot ko kadakwada? Anya, kaya tiyasawan. Tumultulong kayo iti trabaho da. Wan, Bilma. Alangan mo talibre. Kat, manungay titangdan nyo iti agmanam nana. Ay, dakala. Limagasot ti may saldaw. Kan libre pa'y timakan. Merienda, kan amin nun. Iswa kay kayat kumatana. Ha, talagang agimbabak ng dagitang agasawa nga wanan bain. Ha? Wan, oray idanon nyo kadakwada day tanga imbagak nana. Ibagayo pa'y kat di ang agtatakaw da. Isuan na addaan da iti lugan. Anya, kubatang kayo iti motor, anak kaw? Wan man, tatang. Kasapulan mi ngamin, wag singir kami iti pautang. Ay, kawan Ay na, maragragsakan ak unay para kada kayaw. Ininutan na makaipunpundar kayaw.
Tatang, Bala, itultulo yun ay ta anak ka. Kaya tanyaman na gitimang mangagyo asaw. Nagtrabaho kay lata. Noon niya nagitiba nagamuyaw ang makadadail kada kayaw, liklikan yaw. wen tatang. Kat agyaman kami iti kanayon apan ng palpalagipyo kada kami. Kabarbarumot ang motor tinakaparada iti sango ti balay da Teresa. Bakit? Nakita nga rod lakay. Dinamag ko itay ni Luisa no akin kuko iti day ang motor. Kat da Teresa ka no? Anya? Nagtakawan nga tamanan nila kay na iting gatang da? Naglawa brand nyo ah. Imposible nga inkas da dayjay. Wan nga rod. Oray siya, jakpat yan. Ang mga no inutang dalang. Sigurado ang inutang na. Pangalaan da kumangay. Ure putem. Kalpasan ti manungal daw. Adan to kolektor nga umay agsinger kada kwada. Anya? In cash da Teresa jay motor da nana? Wen Bilma, isumot timbaga na kanyak. Da kami nga ron tinapan ni Jay Ilia ng ala. Kasta? Kat? Nangalaan da nga iting gatang da? Hinja ka mo ang panagkunak. Dakil nga min turnong day jabangkaw. Anya? Ha? Imposible mat day tanana. Apay, rinibo aya tiganan siya da iti may sangal daw. Good one. Ay, sana bumabay ti 5,000 tiganan siya day tagmalam. Iso na biit para kadakwada tagurnaw. Oh, si Kamat Gayam Vilma. Nabayag ka saan kasi marong ka rin balay ah. Ay na, amom, ado ti pakakumkumikumak. Saan akaraman ti panang sarong karko ije balayo. Ha? Jak pagtatak ko nanti anyaman nga iparamagyo nga agasawa. Ni, apay kastamot ti pa nagsasaom. Awan mo tamok nga trasok ka. Kan kastamot iti asawak. Wan, pudno nga awan, nga main-insulto kami unay iti kinaparamagyo. Anya? Kunamlan asino akabaknangan. Adan to aldaw ang maibos ti kwartada. Ket no dumanon day tang aldaw, mailako dan tumot lang tilugan ken motor da nga iparparamagda. Apay nga gungungot ka bakit? Ay, masurunak. Nasabat ko itay ni Teresa, kunamlan asino. Ure mo nila kay na. Tunggal masabat ko. Kunamlan asino akabaknangan na negosyante. Ay nalakay, adan to aldaw dagijay. Ay, adan na panunot ko. Anya man ang daytan? Sigurado nga agbaligi tinapanunot ko, lakay. Agluto ak itinaimas asidan. Ipadigo kadakwada. Kat adda ikabil ko. Kita man no dida ag sakit amin. May ospital da. Kat maibos mat ti kwartada. Anya? Wan, aramidak dayta. Ngamin, kanayo na amabad trip kadakwada. Umay kayon to iji balay inton bigat na, nana. Magawa na. Apag iso a day off ko. Awan trabaho. Nasayaat nga rod no kasta. Apay, agluto ka? Wan, agluto akman itinaimas asidaan. Anniversary mi ngamin kinilakay ko inton bigat. Iso ngay maya, tao may kayo awisan. Ay, kastaya. Ay, nagmayatan. Kat, dati Teresa ngaya ka ruba tayaw. Inawis mo. Saan? Padigwak tula idan, nana. Duamot amallo kong dyan da iti lamisaan bakit? Ayan na ija iti may padigo ija ayan da Teresa. Jay may salakay. Makitam laktan di ad-ado ti kargana. Jay may sa kukwa tayo. Day jay tay inlasin ko akukwa tayo. Tadandanimot na ibusen ti sagana. Tanagrarawot mo't dagiti bisita. Alang rod. Sigat makam mo. Tabaunak man nga rod ni Nana Ising. Day, ano day tayo mo't mau? Kasla si Dan, bay. Wan, nagluto nga min dabil mga gasawa. Imbaon dakmat nga may agpadigo ka na kayo. Kasta ka, day? Naday ta. Kukwayo daytan sa nga malukong. Ay na, makapaawis mo't day tabang luna. Ay nabayag. Adyak nagsid sida iti papaitan kahit.
Aka, tapag-isuwa day talinuto da. Ayabak nga ron na Teresa nga gasawa at amagang kamen. Apo, nagmayalaki din ti agilan no kastoy anabsog na tao. Ay na. Wan nga rod lakay. Pudno day ta. Nang ron ano siya tinagluto. Huwag nga ron. Nagadutin na kan ka. Ay, Apay nga eh. Maulaw ak matan. Nagsakit ti tiyan ko. Lahat na ito yung lakay ah. apa nga? Matitirik na. Tsak maawatan. Makapagpakwarak lakay. Apa nga yun? Mangayab kay ti karuba. Ayabam ni Nana Ising. Jakon ka ba? Ilan ti sakit ti tiyan ko. Ipanda kay sa ospital. Magkakapsutak lakay. Apay akas tayo matinti mariknak. Oray siya, bakit? Maring na ka maulaw. Nagsakit na dyan ko. Anya? Duwatan sa mata makunfay na nakastilang. Saan mo nga itulok lakay? Kasanutan nga inubilang lang. Ang damat ni Nanay Ising. Isupay lahat yung makamu kadata. Umay ka nun ni Nanay Ising, bakit? Kasta ka di. Kat anya nga itimbaga ti doktor lakay. Isugaya makilata si Makiti Chanta. Kapitikin nanta. Diyay matlas si daan, tikin nanta. Kan, diyay kalot-luto ngayon na po eh. Apay nga eh. No kasta. Sa bali dya impaitid mo kada Teresa asidaan lakay. Iswa si Makit ti Chanta. Kadatamot tinagsida. Anya ti kaya tasawan tinanggag COVID na. Ria, unay kayo matan nga gasawa. Kasta gayam ti panggapyo kada Teresa. Ay, jakla kumanap na pa ni Jabalayaw. Kuanaan pasensya kay lakay. Dayta, karma kada kayo dayta, napasamak kada kayo, Bilma. Layaw. Kinapudno na. Kasta unay abain ko kada kayo nga ag-asawa, Teresa. Teresa, umay kami agkid daw iti pamakawan kada kayo. Amo mi, anaamuan yun ti amin. Tida ka sa plano mi kumakada kayo. Aklunan mi akas na unay ti apal mi kada kayo. Gaputa saan mi akabailan nga aramiden dagiti kabailan nyo. Ti kayat mi katartapan da kayo. Ngam saan mi akabailan. Aging ga anak kapanunot kami iti saan anasayaat. Pinanunot mi nga agbalin kami anaragsak. No makita kayo amarigatan. Ngam nagbidot kami. Gaputada kami matlaang tinagbalatakan ti dakas apanggap mi kada kayo. Ala, pagyamanan mi ta nakaamiris kayon. Katsapay la kuma. Tadi yun ulitan ti kastingay naramid yun. Iwaksi iti dakas nga apal, iti pada a tao. Tawan na sayaat nga itdanday ta. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali manan nga episode, tisagot mi kada kayo itagon daway ngayon kami i-drama. Ngam sakbay na, kaya't tay payakablaawan da Ma'am Mary Jane Saking, Reynanti Torres, ni Brenson Gupaal, Violeta Riñon, Ruben Dayog, Akira Yuki, Canelisa Atalin, Dita Mindanao. Intay nga rin dandagan, ti episode 176. Dito yung drama tayo. Biyag ti tao. Sigurado ka kada ni ti pangedeng mo nakaw. Ti panagabrood mo. Wan tatang, tati kayat ko.
Maipaayak itinapintas ang masakbayan dagiti duwa nga anak ko. Nadala ko mamabalin ka, di ka palubusan ka o madayaw. Tanay, kasi dagiti anak mo panawam. Ay napaw, nakurapay ang mailang amin nga amamanak ka. Ala, saan yun ang panunutan dayta? Ay, Basta diyo ko mabaybayan dagiti anak ko, tatang. Tada kayo laangan ti amok apangital ka kadakwada. Tanatay kat nga ruden ti asawak. wan, awan pagdanagam kadakwada. Jak pa'y bayan, dagiti anak mau. Kumusta nga ni Nanang iti abroad, Manong Alex? Daka mo tawan pa'y matawag na ading. Kailiw ko ni Nanang, Manong. Di ka agsangit tamay luyo sa. Natay lang arudan ni Tatang. Pinanawan na tapay ni Nanang. Iris, Alex, Rabiin. Ikay maturugan apok. Lolo, kailiw ko ni Nanang. Mabayag ka di pa'y nga agawin. Mabiitan, duwalang atawan, agbakasyon ton. Mabit lang ang urayan, ti dua atawan, apok. Lolo. Wala maturog kayo ruwan. Tanay, adapay klase yun ton bigat. Di kag puyat Kundi yung pakadanagan ni Nanang yung di abroad. Patsek nga umawag to dahi jahay iti mabiit, wan. Ala, ikay maturugan na pa. Hello anak ko, kumusta kayon? Nasaya at man, Nanang. Na kayo nga'y, kumusta kayo magtan? Nasaya at lata anak ko. Nagasatak, tanasingpet tinatumpungak nga amok. Iso nga agadal kayo ang naimbag kini Manong mo, wan. Wan, Nanang. Ingat ka kanayon dita, ha? Wan anak ko, awan tirumbang apagdanagan nyo kanyak dito, wan. Da kayo ti kanayon nga agan na dita Pilipinas. Saan kayo nga agsuksukir kini Lolo yo, Agsingsingpet kayo kumaakanayon, anak ko. Manood at awan tinapalabas, anak ko. Namin nanumita na nagbakasyon ka dito'y Pilipinas. Apay planong agsubli di abroad. Wan, taado pa'y ti arapaap ko ajak na tunoy para kadagiti anak ko, tatang. Dandani matin makaturpo si Tikuliho dagiti anak mo. Graduating ni Alex. Sumarunong to mga graduar ni Iris. Adda pa'y arapaap ko akayat ko atunuyan para kadagiti doang anak ko, tatang. No addan kabukbukudan da abalay, mabalin konton ti ag for good, tatang. Anya? Iso nga agabrudak na, aging ga akabaelak tag trabaho. Napigsa akpay, tatang. Hindi na kayo pingiraw. Kabagisitaw, aking balay, iti maipatpatak daw iti tawid ni Rayma Adaga. Balay ni Alex nga po ko, kabagays. Di napos dyan nga, ijay abay na. Balay mo ni Iris nga ding na. Anya, nagubingan da pa'y laang, nga madan kabukbukudan da balay kabagays. Kasta mati kaya tinada. Talaga nga raw da nakaurnungan ni Rayma, bayat ti kaada na ijay abroad. Kunak nga gawin din tagin na namatan. Ang madumot ibagbaga na rason. Ado kanupay dagiti arapaap na para kadagiti anak na. Ay na, talaga dagiti latan anak na tinakaiturungan ti imatang naan niya. Agraduaran iti mabiit ni Alex. Sumarunong tumot ni Iris nga ading na. Ay, wan ka ba, guys? Pat ganda ngamin unay dagiti anak na. Masyan ngamin, tanasapada na ulila. Wan nga raw. Unay mat nga agpaisaw.
Tanda sa pamutan na tayo, ti manugang mo kabagays. Iso siguro at igasat na kabagays. Sa bagay matkit di Bala, sapay ko mga road. Tasan ngagsaksakit ni Rayma. Tapno na pigsalat kang agtrabaho. Lolo, tangay nalpas mo ti balay ko. Lumasin ako ni ti pagnagdak. Uray siyak, lolo. Tapno da serbiti balay ko a pinaaramid ni nanang. Hala, da kayo ti makamapaw. Sana balay, taga asidag tayo iti balay. Ket kasano, rugyan tante aging paki, Irish. Wen manong? Oh, kumusta ngay manong? Adan trabaho? Ada na, automatic. Oh, sika ngay. Ay, mangrugiak pa ilang trabaho yung bigat manong. Oh, nasayat Tani, narigat mat, no syaklat ada trabaho na. Mga no dahi tantulo, utang kanya akong tiraramidam, nawan trabaho. Anyat serbiti nadal ko ngay no pakat manong. Kun may sa anak to nga umutang kan ka. Ta, ang mga nod adun to ti kwartak ngam sika manong. Hello, Rayma. Naimbagman, tanakawa ka, nakaw. Wan, ngam inlibas ko lang ti mawag tatang. Ta super busy ak ditoy. Pasensya kayo, nasag paminsanak lang nga umawag. Nakaw, di mo ka ba lang tagtrabaho? Agawid ka, tapno makay na naka. Agsakit ka na samad. Amo ka marigregatan kan nga trabaho di ta abroad. Ilepas ko lang nga ito atawan tatang. Urayak nga aglepas ti kontratak, sakto agawid. Wala, urayan biti panagawid mo Uwan tatang, kat kumusta dagiti anak ko? Limasin dan. Nagdadan iti pinaramin mo babalay da. Hawanin kadwak diti balay. Sana bale, taas idaglaang matibalay da di tabalay yo tatang. Wan matidiya. Kanuang gayam. Adan trabaho dang agpadpada. Kastaya, jak na amon da ita. Mga ano kaya't nakasurpresahan anak ko. Ay na, maragsakan ak para kadagiti anak ko tatang. Ngamin, uray na sa padaan na ulila. Naragpat da dagiti arapaap da iti tiyak. Why nanakaw? Kat kablawan ka. Taurag may saka nang isakad ka dagiti anak mo. Kat naipahay mo amin nakasapulan da. Ay, itugtog ako mampayla dito ipapag. Tanapariir ti hangin dito. Ay na. Maragrag saka na no makit-kita ak dagiti babalay dagiti apukok. Patakder ti anak kau. Nagpursigi ti anak kau ama ka abroad. Tapno maipayan na itinapintas sa masakbayan dagiti apukok. Nagtengaan dati basit akal-kalapaw ko. Basta da napintas sa babalay dagiti apukok. Naragsaka kaon. Uray talakayak mutan. Agawid ko mamut danak kaon. Takailiw ko na makadin na manaan. Mga asawa ko na, Irish. Adabitan balay ko apang isang putak iti asawak. Uray siya ka. Makiasawa ak matan tamasikuga kun manong. Anya? Agkasar kay nga rodan iti nobyo ma. Agid dan ton tibunyag kan kasarin ton may pasngay ko ti sikug ko manong. No siya, ikasar kong tinobyak. Tapno saan na maagaw ti sa bali. Umutang ak iti pagkasaran mi. Tain inutek to abayadan. Tagsusweldo ak matan. Abay, di mo urayan na sumangpet dahil na ayaw. Sa kayong tagkasar, Alex.
Kanon to pa ingay? Masapo lang may kasar ko ni Carol. Tadyak kaya tamagaw ti sa balay. Andi mano mo ilabo lang ti orayan. Agawid to ni nanang iyaw. Aglepas nga minan ti kontrata na. Mag-extend kumapay nga miniti kontrata na. Takabalan na pa yung miti agtrabaho. Nakapsutan tayo na ayaw. Masapol nga ginanan. Kat masansan ti panaguyak na. Kat no agawid, pagyanan na ngay. Ha, alam nga na makipagnaad kanyak. Kat adanton pamilya. Ni Irish no kaya't na pagnaad ni Jibalay na. Aniya. Ay na, kailiw kayong tatang. Kay luda ka matan anak. Ay sos, nagkutong ka batan. Gagangay na tatang. Tapuyat ti kalaban ko iti abroad. Dagiti apo ko yung ay. Ayan da. Ada iti babalay da. Ne, ado matitattao di tababalay da tatang. Ado ti sa nga ili da. Ay na, saan da sa nga ilidag ita? Anya nga rod, tatang. No kasta, saan kayo nagsubli dya abroad, nanang? Saanan, taginana ako nanak ko. Kan adon ti marikrik na kanasakit iti bagbagi. Anya? Kat pagnadan yung nga rodan nga eh. Kumpurme kada kayo kinimanong mo ti pakipagnaeda kanak ko. Ay, sapay nagadu kami di tabalay. Kadwami nga min dagiti katuganga, kan kaanakan nila kay ko. Ay, oras siya. Ado kami ngagdanan, di balay nanang. Adadag iti kakabsat ni bakit ko. Nangina ka no ti abang inje sentro. Sikan, ti mga laka ni nanang Iris. Tas sikat ti babae. Ay, sana gaputa babaya, katsak ti akin na responsibilidad ka ni nanang. Si kakit ti kumata si katinaw na. Ala, saan kayon nga agrikyaran ko? Di da kon problemaan pay. Tadamot to'y balay ni tatang apakipagnaeda. Uwan atan eh. Awan mutlat kadwa na dito eh. Kanda kayon tumutla ang timang tawi dito'y kalkalapaw na. Tada kayo kat nga rin ti anak na nanang. Atay ta, nadalusakon to'y kalkalapaw, tatang. Ay na, ay kaslalimawa to'y kalkalapaw. Idinadalusan Wen tanasim padagiti rumbeng maisimpa, tatang. Ay, pasensya ka, anak ko. Nakawarwara ti kalkalapaw na sangputam. Wen, maawatak, tatang. Ay, imbisa na pinta sa balay ti pagnaadam ita. Saan ba't kayat dagiti anak mo nga? Tatang, baybay anyon, no anya ti kayat nga aramiden dagiti apo ko yo. Basta siya, nakaragrag sa kaklatta. Tanapintasan ti panagbiag dagiti anak ko. Day talaeng ti kapatgan kanyak, tatang. Pakidisuyulatan dita, babbaros. Agyamanak. Ay ba, apay dagita iraw. Anom dagita. Narukupan dagiti sisimti kalkalapaw tayo, tatang. Pasukatan tayo. Tao may ni pare Cardo inton bigat. Iso ti ayabak nga agkarpintero. Apay ada kwarta maya. At dapay mat nabatbati a kwartak tatang. Pasensya kayo, no jak na ipatarimaan idito'y kalkalapaw yo, tatang. Yawan problema kanyak. Sigat ipampanunota ka anak ka. Asinon to ngayon ti kadkaduam dito'y balay no mataya kon. Punaw nga agasidag ti babalay tayaw kadag iti anak mo. Angam dida kamot umay sa rungkaran nga inada. Ala, aw-awatan tay latait ang tatang. Tanalabit, makumikom da iti trabaho da. Nakasingsingpat ka talaga anak ka. Manipod ubing ka. Aging ga itatabi makit ka. Nagtalinaad ti kinasingput mo. Kanwan gayam, aglako-lako aktuman iti fishball kan barbecue di tasi dagti kalsada.
Tay supay a pangalaan tayo iti kaden tayo, tatang. Una. Tumulong ak tumait anak ka. Nyamatan. Naabutan ak matun iti tudo dito dalan. Ang partakak tayo pataray. Tapno makaawit ako na. Ay, malamin ako na nakamotor. Nagalis. Matumba ako na. Ay na, apeng ngamin adi ka nagananad anag maneho, anak. Anay. Natukol ti may sa ato lang ti sakam, anak ko. Iso asinimin tuda. Pangasim. Di nagpampanawan dito ospital. Ala, di ka madanakan. Tadaak lang dito'y amang bantay ka. Saan ka apanawan, anak ko? Oh, ibatik kan ka to'y tulbak ti balay ti kabsat mo, Iris. Itad mo to kan ko, apaman ama karuwar iji ospital. Ha? Papanam siya. Apa yan nagdadakkel lagi tabag mo? Pumanaw akon. Panawa kon ti kapsat mo. Takas jay mo ti kasasaad nan. Jak kayat ti mga sikaso kini manong mo. Imbes asyak laang tas asikason na. Saan? Ta isumat ng tagpaasikaso. Anya? Sige, mapanakon. Tapi manaw mo tandag iti kakabsat ko. Panawan min ti kabsat mo. Nagapwamador! Duwang aldaw adi ka nagawi dito balay. Kanjak makontak ti cellphone mo. Masigurado, naggapu ka man nanita yan ti babae. Agtal na ka man, Irish. Isuadyak kayat ti agawin diti balay. Tanakang ngiwat kang asawa. Ako ko sumami na nakawis mo. Tapumanaw kan dito balay ko. Naumakon kan ka. Awan na pulos pa nagbaliw mo. Nabanugan ko na masaksakitan na dor. Isuwaksi na talangan. Ito na! Dahil tatir urayak nga ibagam kanya kay Irish. Di papanaw kon. Wan! Abok! Tapno nawaya kayo ni ti babaem. Inayat ka pa imatkaro ni tigas taunay. Yaman niya din subad mo iti tapon nagayat ko. Pasig sakit ti baro ko nga dor. Gusten, sana tilay sitsidir mo. Tutal, saan tamot na naragsakit itong galmaysa. May mayatan no agsinatan. Siyo nanang. Dito yun balay ti pagnadan nyo. Di na ko mapampanawan dito eh. Juan, di ka madanagan, Alex. At daak laang dito'y. Saan ka apanawan? Nang roon kat pinanawan na kan ti asawa manak ko. Agyaman ak nanang. Pakawanan da ko ba? Mababayin ako na kada kayon. Ngamin, saan kayo pinaganan ng iti kalabas? Agpinatulon kami di iti kabsat ko. Amang pasangbay kada kayo iti babalay mi. Ngam, da kayo mitlagayam ti pagkamangan mi ta. Takasapulan da kayo. Anak ko, Ipatpatag ka unay nanang. Kat makawanan na ko ma. ipatpatag ka mat unay-unay. Alex, anak ko. Iris, anak, umayak man. Ni nanang. Nakalukat na itananang. Iduron nyo latan. De, apay, awan trabaho manak ko. Adda nanang. Naglangan-naklaan. Tawan mga sikaso kadang iti duwa nga anak ko. Anya, ay, apay adi mo imbag akanyak ngay. Tasyak ti mga awir kadakwada, tapno makatrabaho ka. Mabainak nanang. Mabainak ngamin nga daw iti pabor kada kayo. Ngamin, imparupak ti kinabastos ko nga anak iti kalabas. Gapoy ti saan ko pa nang pasangbay kada kayo diti balay. Ay na anak ko, di mon panunutan da ita. Saan kumot asinakit da kitjay? Inaw-awat kayo iti kapsat mo, taanak kayo kat ngarod. Patpatgan kayo latta, nga oray kas jay ti impakita yo iti kalabas. Ruming bawlat ta tinalaos, apan ang ipatag ko kada kayo nga anak ko. Nanang, patpatkan kayo madunay. Naamiris kong ti madingay naramid ko iti kalabas.
Nagaduwa sakripisyo kan rigrigat yu kada kami ngagkabsat. Ngam kas lang tinsuban mi kada kayo. Nagsayat kayo, ngay na. Da kayo ti inspirasyon ko nga agtipiyag, anak ko. Nakasagana ak ngagsakripisyo para kada kayo. Kan kadagiti apo ko. Agyaman ak. Kidaw ako maadituyan balay ti pagnaadan yu. Tapnadakan kaduami kadagiti apo ko yu. Sige, takasaritak to ni manong mo, anak. Tanuman nugot adituyan balay mo ti pagnaadan tayo amin. Tapno maasikasok mo ti kabsat mo. Tawan kadwa na iti balay na. O sige nanang, mayatak. Wen, tapno agdeden na tayo manen, anak ko. O sige, patsyak nga manugot ni Manong. Kan ayaban tayo matan ni Lolo diti balay. Tadituyan ti pagnaadan na. Sige, anak ko. Tanarigat no agmaymay sa niluluyo. Tanakapsot una yan. Di kagbali na bastos kadagiti dadakkel mo. Ta sigurado asaan to nabaligi ti biyag mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.